Prid. Kaj? Ko si želim, da bi bil tu, da bi bil moj. Kar naprej. Čau. Pridni smo. Glavnem, malo sva že kar zmatrana, ko gre v koncu. So nas kar fantje fajn ponucali. Ampak je prav tako, zato smo tle. Masirali smo, terapirali smo. Nekih brutalnih zadev ni bilo, razen seveda Dejana Miliča, no. Ampak drugo pa obvladljiva zadeve. A ne, kolega? Seveda, da bom rekel, to druženje tukaj v tej sobi doprinese mogoče nekaj na sami klimi. Fantje so dosti sproščeni, mogoče tudi zaradi naju dveh do neke mere. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Predvsem pa moram reči, da so tudi sami taki prijatelji, da s tem dejansko nimamo težav. En kolega je rekel, kadar se dela, kadar se pi, se pa pi. Vrsta je vedno dolga. Yes, waiting room. Every time, but because Slovenia people don't like French, it's okay. It's like this every time. No, everybody know. That is because you're black. Oh, I live in Slovenia. I must wait every time for you. Si ko izrečen, sploh ne zbira se vdel. A bomo rezali? No gre, probi počez. Drugič malo z olčkom navažite. On je edini, ki ne ve, kje je najna soba. Vsi se predvikajo. Ma pa fetiš, da njegove kivice na terenu prijemo. Volbe? Malo tam prosim. No, kaj zdaj? Fanta, vajno delo na treningih je? Da podpirava palce. Čuvajo palce. 3, 4, 5. En zelo pomemben vidik nogometne igre ustavljanje na prsih. Tukaj mi je mrzlo, da sploh ne vem, kaj mi dogaja. Kaj mi rezi? Mirč, povej, kaj je to? Mirč! Kompresija plus hlajenje. Če ne dela tudi že odrike. Pohvalno, same pohvale, nimam drugega kaj. Kritike ni, no. Brez tega pa, Martin, mi nogometaši ne moremo nič res.